أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Endi jumğa hazır tağan jitdi. Elhamdülillah jumğa turuna tağan aytasi kela qoy bir hadislar, qoy bir ayetler. Muhammed Peygamber sallallahu hadisleri kela oylarning eng zo'ri Ramazon oyi, kunlarning eng zo'ri jumğa kuni deydi. Andara Muhammed Peygamber sallallahu aytdi. Dürüstlükte bu gün bayram Allah onu Müslümanlara bilgiledi. Kim de kim cumğa barsa gusül alsın diye. Gusül alsın yani kıyınsın. Onda duşta mı, muşada mı? Cumğa gününde bir vakit var. Eğer de şu vakitte namaz okuşu Müslüman kişisi Allah'tan birer hayırlı nese sorasa, olana anı bireşek. Ol ne diye vakit? Cuma günü bir vakit var. Ol bir saat deyip atıla. Galimler ayteler ikindi bilen akşam arası deyip. Andar galimler ayteler soңгы bir saat kalgaç diye akşama hatlı. Şu vakitte kübrek Allah'a dua sorarak yalvarıga gerek. Atnalık bayram bulana göre bu günde nafil urazası tutu makruh hem gamel bulup sanala. Yani ayrım cuma gününü eğer de Ramazan yok iken, ili başka gün turu kilmeyken mınar, ayrım cuma gününü uraza tutarga soylap alarga nijelatilne deyilgen indi. Bu bayram günü deyin, kileyindi. Andara vaqtta da ya eyyuhellezine amanu iza nudiya lis-salati min yawmil cum'ati fashaw ila zikrillahi ve zarul bay'. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lamun. Allah Teala ey iman getirgen bendeler, eğer de cuma gününde namaza çağırılsa, Allah'ını iska çürge aşağız, hem satu alını kaldırğız. Bu sizin için hayırlırek eğer de siz bunu bilseniz diye. Bu Cuma suresi 9. ayet. Kur'an'da kile bu ayet, Kur'an'da. Yani biz bunu indi özümüzge de uğut nasihat etip alaratıyız. Özümüzün goyla ahillerine de eytip barga gerek, Cuma gününü Cuma'ga barga gerek deyip ilk kişiye indi. Cuma gününü meşitke Cuma'ga baru ol farz ol abizatilne. Kim Cuma gününü Cuma'nı kaldırayken ol zor günahlı sonala. Zor günahlı sonala. Kur'an'da Allah Teala aytı, bela kazanın sebebi değil sizin değil, özünüzün kullarınız değil. Kur'an'da ayet başında. Şunun için bela kazanın bir sebebi bulup tura, dolayısıyla o sebepler küp bela kazanın indi. Ya o sınav da bulur mümkün ya günahlar sebeple de. No galimler etmişli biz anda yok izge tugul. Bizge kübrek bela kaza kildiyken uylarga gerek günahlar sebeple deyin. Allah'a qaytarga gerek, Allah'a yalvarga gerek. Allah'tan gafur soraga gerek. Özünün günahını tonara gerek. Mene kimdir onu tege günah tugulga sona indi tege. Cuma'ga barmanı barmanı indi tege. Kabutol tege min kişinin aybını etmeyeyim indi min benese bulmayındı. Olay tugul. Причина bile olsan? Причинасы бар мында килә хәзер иншалlah. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim de kim Allah'a hem kıyamet gününe şansa ana cuma günü cuma namazın oku tiyişli. Meğer kile hazır. Avuruk kişiye buna bu причинaya kireyindi. Avuruk kişi. Ya ki musafirga yolcu aleyhisselam yolcu indi o 85 kilometre Iraklıkka gitse. İdeal şeyinde o yolcu bulsan ola. Ya ki hatın kızga mecburi tugul. Sabi balaga mecburi tugul. Kul kişiye bugün künde kullar yok. Bugün künde kul uruna bulayındı ol türmede oturan kişiyindi. Yeseplinde bulan kişiyindi. Bu namaz mecburi tugul degen. Mına Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, iskermek ile kimnin sebebi var? Ağırtsan indi. Noni ağırtı tege türlü ağırtılar var indi tege. Kimdir может ayakları 20'dir ola hatta işo bola barmaska indi. Kimdir temperatura vaqta barmaska bola indi. No kişi özünün состояниен qarayındı, nende состояниеда ol. No ağırı kişi sebep bola indi. Onun günahısı yok. Musafirinin günahısı yok.
Хатын кызга гынахасы юк җыма бармаса, саби балан гынахасы юк, кул кешегә дә мәҗбүри түгел дигән. Нишен Аллаһ Тәгалә җомга көнне куйды мусламаннарга монда җыелырга? Уйлап карагыз әле, әгәр дә кеше монда җомга йөрми икән, Аллаһ турында ул белми. Аллаһ турында белмәгәч, Аллаһтан курыкмый. Кыямәт көне ышанмый. Аллаһка ышану бик әз, ышанып җитми. Шуның белән ул гынахка бата. Гынахка муеннан ул аны гынахка да санамый. Ул аны теге былай теге, мәсәлән, урлау ул гынах түгел дип саный, мәсәлән, мин аны таптым дип әйтә инде. Аракы эчүне ул гынахка санамый, мин аны үземнең акча белән эчтем дип әйтә инде. Ә монда җомга килеп, ул шушы турында ишетеп, үзенә әзрәк кулакка салып, шушы гынахлардан туктый. Аллаһ Тәгалә дөньяда да бәрәкәтен бирә, бәрәкәте дә килә. Ахиратта да җомга кертә шул сәбәпле. Но җомга килмәсә, ул буны ишетми, ул вагаз тыңламый, ишетми, ул аны белми, нәрсә ул гынах түгел икәнен. Аның гыйлеме юк, гыйлеме булмау сәбәпле гынахка бата. Ул аны белми дә шул гынахка батты дип инде. Но безнең өстебездә шушы аятны үзебезнең гаиләгә ирештерергә беренче инде. Гаиләгә. Безнең балаларыбыз бар. Унукларыбыз бармы? Аларга шушы аятны без ирештерергә тиеш. Мәҗбүри түгел, әйдә бар җомга дип инде. Именно просто ирештерү генә кирәк. Җомга бару ул тиешле дип мусламанга ул без аны әйтергә тиеш инде. Андары Мөхәммәд саллаллаһу алейһи кемдә кем күңел ачу яки сату алу белән мавыгып җомга бармаса. Күңел ачу яки сату алу белән сату алу бу эш керә инде монда. Ягъни эш сәбәпкә керми. Эштән җибәрмиләр икән, син сөйләшергә тиеш. Начальник белән нужно договориться. Вообще җибәрми икән, аннан эштән кит дигән инде. Аллаһ сиңа икенче эшне бирер, хәерлерәк инде. Нинди эш инде ул була ул, когда сине Аллаһ Тәгаләне искә төшерергә дә җибәрмиләр, намазга җибәрмиләр мәсәлән инде. Андый случайлар булды, Аллаһ Тәгалә аларга наоборот әйбәтрәк эшне дә бирде әле шушы теге җомга җибәрмәү сәбәпле инде. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.